Baya songnari kini ang punuknai jeta BMS ni kaisa website tei jeta scholarship sarok ni class 6 to class 8 jora engkai borok ni baba hake scholarship ni bagi apply khlainai eba merit award baba hake apply khlainai abuna tei ni video engkai ango website ni click hake oro www.bms tripura government.in ni thanai gabon yaglong kai BMS humor thanai humor thamani yaglong kai o jaga citizen login thangdi citizen login thaka hangka kai o jaga new user thangya kanai o jaga bo katal hangkai bumung fill khadi oro je student nang khai tongo a student bumung nang fill khadi tei bini email no ready tei mobile number no ready gamon yaglong hangka kai next khainai ama haike login khlayo angka plus sakang new user bagai hingkai hingke ang to already khlaijak hingke tam khaina o jaga wo already register login a jaga ma thanai hingke already register login hingke o jaga wo email eba mobile number no ready ni sawo hingke ang o jaga wo mobile number no o jaga tabo fill khalai rika hingke abani yaglong khatam khanai jaga wo enter email id thangka te otp thangka hingkai a je otp phaimani nang mobile ni phaimani abono sibipani fill khalai rimano hingka ang o jaga wo fill khalai rine o jaga phaika 72222 hingke o jaga wo 7222 hingka man jaga long submit khlainai submit khlaika hingka o jaga wo bumung nai ngoi obo khlaijak tongmani ta hingke o jaga tamma khainai nai di o jaga wo bini tribal welfare mane pre-matric scholarship ST students for class 6 to 7 abaroni bagai hingke obon nang click khayo o enrollo ma thanai hingke tei kaisa tongo merit award hingke jara percentage kubang manai a student rongni mo ST rongni bagai sido hingke o tribal welfare click khayo ko amaro nong nukhna merit award to the meritorious ST student nayo daga enrollo click khainai hingke tini topic hingke bo bahai nong na thama hingkai jeta tribal welfare ni jeta pre-matric scholarship abona tuyai hingke o jaga enrollo click khainai click khaika hingka khainai dio jaga wo bini bumung phaika hingka phaiga hingka o jaga process to thanai process to thaka hinggaino o jaga click khaidi click khaimani logi logi no process to iwei o jaga wo kaisa domicile of Tripura hini nok nukhana o jaga yes ba no hingke o jaga yes ho click ma khainai hingke o jaga yes ho click khaika hingka kai o jaga ration card number toknani ba rinani phainai ini jeta bumung phaika hingke o jaga wo bini bu phani bumung phaika hingke o jaga date of birth fill khaina phaika hingke bini family mail o jaga fill select khadi ST select khadi mobile number di email number di aadhaar number di hingke tei education qualification tei occupation sungodo hingke bo ma ke fill khaina hingke nai di o jaga bo tagrom ni nang nang phunuga no jaga bin date of birth rekha hingke o jaga family kha hingke o jaga ST rekha hingke o jaga mobile number sung fill khalai rina o ma ke fill khalai rika do hingke o jaga bini email number rekha hingke aadhaar number sung o jaga rina hingke tamni ke o aadhaar number bini tabo koriba hingke o jaga wo education qualification hingke o jaga wo secondary class 6 to 8 no redi o jaga occupation hingke boto tamo pre-matric student amona click khaidi hingke o jaga address proof hingka jeta bini aadhaar card to tongo a address no jaga fill ma khainai district subdivision block ward number ba ward ni bumung geti house number police station post office te pin code hingke abori painai do hingke amori paika hingka ka tamungnai a jaga wo o jaga nai di account number te IFSC code hingke te o jaga save khainai do o jaga check box click khaya kanai o jaga save khaidi save bujika hingke de ang joto bini save khai pai khato aadhaar number a address rogi wa kanai hingke no mo page phainai do o jeta page phainai hingke o page ho tam fill khai nang kai oro plus sakang bin bung fill khajak tongnai bu phan mung fill khajak tongnai hingke bumani mung fill khai di boto burei ba ko female hingke burei chala hingkai to male cd hingke o jaga wo OBC jaga wo ST select khai di o jaga wo date of birth haini bodi hingke nai di o jaga wo ST select khai di hingga jaga date of birth ready hingga abon yagulo hingga tam khainai
o jaga o pin code ready hingga kaino o jaga o joto bini account number of fill khlaijak tongnai do hingka kai te kaisa no aro sungo bini jeta passbook o je bumung tongmani abo bini bumung mai mili ni sungo ta jaga o hingka abon bai mili bo hingka checkbox click khaidi hingka abon ya golo hingka tam khainai o jaga o bank name mane bank ni bumung seidi mane fill khaidi hingka o jaga o bini to Tripura Gramin Bank hingka Tripura Gramin Bank select khaika hingka IFSC code khel khaina ro PUNB0RRBTGB o tabungni Tripura Gramin Bank ni IFSC code ko taldo hingka abon ya golo hingka kai te khai tongo jaga o ST o jaga sawa pre-matric scholarship for class 6 to 8 o jaga o jaga select khadi ningbo district ni kalai hingka o jaga o khaita mane place sela ko thanga kanai jungto Khwlai ni borok ba hingka jaga Khwlai select ma khainai hingka bani aglo hingka o jaga photograph kaisa photo nung upload ma khainai hingka a photo bo ma hai ma khainai gana di 213 into 213 hingka DPI hingka kai bini jemon ang o borok ni nahaka hingka nadi ang photo kicha blur khaika hingke bini DPI nang phono gane photo bo bahai ka salama nang hingka kai o jaga o details thangdi details thaka hingka norok nubi tongkhana o jaga o bini jeta weight ba height hingka 213 into 213 hingka kai bini jeta DPI busuk tongna nang hingka kai 300 DPI ma tonai do ama haika photo sobo ba nang kurmo phano thangai neto nang sanami manota ama haita hingke ango photo no sabakok na haka ang to just abo nang phungna bagise hingka bani agolo hingke tam sa jaga o income certificate form SDM ba DCM ni mane nang fill ma khaine o jaga o do gota income certificate hingka a jaga tam khaine jemon ang romdi nang phungnai choose file thangya kanai jemon mobini income ni certificate angkha hingke oboni size busuk hingka kai property nang thangai kaisa phunu guana details thangai oboni size hingke naidi o jaga won tongo puila wano o jaga o 419 KB hingke moni jeta DPI hingka kai 200 do hingke bini weight ba height hingka kai ko 800 te 1000 klai ma sanamnai hingka bani aglo hingka ro jeng upload khlai nai ko upload ngable o jaga upload ngkha hingke norok jodi no boba haike a je size sanam jodi video nang khanga next video renai hingke bani aglo hingka o jaga o school list hingke te religion hingke studying in class te o jaga o other religions tongo hingke apna fill ma khainai hingke o jaga o school bini to bo jaga o jaga school select ma khainai do o jaga school school select ma khainai hingke bini ni Devendra Chupara school hingka kai o jaga o a school ni bumung select khaidi religion nang Hindu da Christian da Muslim da Sikh da hingka borok to Hindu ama haike riboya kanai o jaga bo class ha pori hingka kai o jaga o botabo class 6 o ama haike 8 to 8 to 7 ke 7 ama ke riboya hingte kubuni dor mo khada khlai hinchung o jaga o tha hingka o jaga to no marnai not marnai abo ribar mani yagolo hingke tam khaina o jaga o next khainai next khaikan ka kaino painai ta bujikada hingke moto ang just ahine se khlayo hingka kai mo ang tola thanglak tamni hingke ulo bejal ngi thanai mo abani bagai ang khaiglak hingke norok obo haike khlaidi omo khai last page mo rakhang ka kaino kaisa print khaina option phayane bujikada omo haike no BMS ni jeta form fill up khlayo ba beneficiary management system hino hi beneficiary management system bujigada angka o borok ni mungui ang khlaina naiman sekango bini bumung saya henai ang khaliya just nongna phungna bagai obo haikeno khlayo hingga kai norok jodi o photo upload khlaina ni size khatogri maya ba PDF ni files khatogri maya hingga kai ang nongno next video norok nangkhang kai ang mane size sanami phunuknai bujika hingke kono doubt to kangka norok comment box thangai comment khlai sadi hingke tei oboni jeta last date hingga kai goa 31 tarik July jora last date hingka asno hingka norok video no jodi chajaka hingga kai like share
khwlai tei comment bo khwlai sadi busuk jora tei chajaka tei tapkono rok kok borok hingye tega entertainment YouTube channel katal nai tongo hingkakai subscribe khwlai rejadi rao channel katal khuba hingka asukno jotono no hambai bye.